Ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, lepo pozdravljeni. Velikonočni ponedeljek bo danes zelo nogometno obarvan. 31. krog v prvi ligi Telemach je v teku. Najprej pa bomo v Domžalah, kjer je pred nami obračun Radomelj in Celja. Obračun dveh ekip na različnih delih prvenstvene lestvice. Mlinarji želijo čimprej pobegniti rdeči coni, da bi razblinili kakršnekoli dvome o statusu prvoligaša tudi za naslednjo sezono. Celjani pa seveda lovijo mesta čim bolj pri vrhu prvenstvene razpredelnice. Tole je sobotno dogajanje v 31. krogu prve lige Telemach. Primorje Nafta 2-2, potem ko je Nafta že vodila z 2-0. Koper Bravo 1-0, Damjan Bohar v sodniškem dodatku tekme za zmago Kanarčkov. Tudi slovenski prvak z Antejem Šimundžo. To seveda zelo skromen rezultat. Davidović je zdaj povlekel žogo v napad za Radomlje. Gordić in gol! 22. minuta, Đorđe Gordić še kako opozarja nase tudi danes. Pravili so, ko je prišel v prvo ligo Telemach, da gre za velikega talenta in zdaj lahko tu naredimo kljukico. Đorđe Gordić je tule še enkrat dokazal, kaj zmore in zna. Takole je Davidović našel Gordića, potem pa slednji sijajen zaključek na vrh lestvice do konca sezone. Pa takole tako so seveda to težke napovedi. Prucev zdaj v kazenskem prostoru in gol! Ki pa kot kaže ne bo veljal. Pridgar je obranil, Sešljar pa žogo potisnil suvereno v mrežo Radomelj. Ampak dvignjena zastavica stranskega sodnika, pa poglejmo. Se danes prav veliko krat ni zgodilo. Dva strela, sicer Karničnik, ampak visoko preko vrat, tule pa Njeto je padel, Prucev, pregola Igor Prucev. Karničnik, Šobe v kazenski prostor, Sešljar pred vrata, Svetlin, pa potem Prucev in gol! 48. minuta, ekspresno izenačenje Celjanov na začetku drugega polčasa. Jegor Prucev, strelec za Celjane, tudi tokrat je bil sicer na žogi Pridgar, ampak strel Pruceva dovolj močan, da so zdaj Grofije ekspresno izenačili. Zagotovo zdaj bistveno bolj zadovoljen Albert Riera. Da si pogledamo še enkrat, Svetlin je podal, Prucev pa sicer po sredini vrat, tule bi Pridgar vendarle lahko, zdi se, storil tudi kaj več. Močan strel Pruceva, kjer igrata slovenska reprezentanta Sandi Lovrič in Jaka Bijol. Sešljar daje silovito, pregola Svit Sešljar. Nemanič, Prucev proti Nemaniču, Nemanič pred vrata, priložnost in gol! Aljoša Matko, 79. minuta, ko gre, to je tisto, o čemer sem govoril. Aljoša Matko je nov nogometaš. 5. gol v tej sezoni Matka. Nemanič je prevzel mesto Njeta in takoj poskrbel za asistenco. Takole pa je podstavil nogo Aljoša Matko. Da bi lahko rekli, da je bil tole rutinski zaključek, ampak vemo, kaj vse je v tej sezoni Matko že zapravil. Nemanič, tole podaja za Sešljarja. Sešljar ima zaključno žogo, Nordanus pa Matko! 3-1. Aljoša Matko po podaji Nordanusa za, zdi se, celjsko zmago. Nesebična poteza zdaj, najprej Sešljarja in potem še Nordanusa. Celjani pa so zdaj povedli s 3-1, takole Nordanus proti Matku. Je na to žogo pospravil v mrežo nasprotnika. Ključna je bila že podaja Nemaniča proti Sešljarju,
A je potem nadaljeval akcijo Aljoša Matko, pa še drugič danes strelec za Celjane. Svetlin neposredno proti vratom, toda prek vrat Pridgarja. Matej, dobro je kazalo, sploh po prvem polčasu, na koncu pa zmaga Celjanov, ki se zdi zaslužena. Kje je danes manjkalo, predvsem v drugem polčasu? Pa mislim, da ja, Celjani so imeli ves čas posest, mislim, da je to njihov stil igre. Mi smo kljub temu uspeli priti do zadetka, prvi polčas, na to so pa Celjani super odprli, drugi polčas nam takoj zadeli in pač mislim, da je problem v tem, da smo prehitro gubili žoge, ko jo osvojimo, smo imeli mogoče 5 sekund in smo jo takoj izgubili. Ko smo se stavili par podaj, smo takoj prišli v kakšno šanso, predložek ali pa kaj takega. Zdaj do konca nekako, kar se tiče vašega boja, razlika ostaja sicer do rdeče cone, ampak želja verjetno zbrati čim prej dovolj točk, da bo nekako mir, kar se tiče boja za obstanek. Ja, seveda, itak cilj je zbrati v teh še koliko do konca, mislim 5 tekem, čim več točk in to je to. Najlepša hvala in srečno. Mr. Jara, at the end, another victory in the back. After the first half, of course, Radomlje were in front, but it seems that for the second half, that was the Celje you want, effective in front of a goal, which was missing a little bit in first half. How did you see the game? No, I think he was missing the goal in the first half. It's true that we changed something at the half time, but I was happy what I was watching on the first half. But the point is that these kind of games are like this. If you score first, then it's totally another game. If you concede, because on the first shoot that they had, we concede, then we need to work double. And it was simple to analyze this game. We beat them 9-1. We beat them. I call it a pocket game. Pocket game with our number 10. They were the MVP of that game. And today the wingers, their wingers, Davidovic, that is a player with quality, and he was with Svetlin, and he was with us inside, so they were closing totally inside, and then we need to play outside. And we are not a team that used to play outside, but today I detect that it can happen this, that's why I put Nikit and Prutsev outside, because they are two players 1 against 1, and today we needed more this situation. And the second half I said, stop playing inside, let's play outside, let's open them, because when you play outside you open the opponent. And we found a little bit more spaces, that's the reality. We know that you don't want to fight for the second place. So my question now is, are you calculating the points until the first one? Mathematically, it's still, I've seen in football, you know how difficult things. Starting from this eliminatory against Fiorentina, nobody was giving even 1 coin for us, and we were close. So I never give before the hand, never ever. After when it will be, if it will be mathematically, then I will give the hand and then I will congratulate. Until then, I will keep pushing my players, and it's not in my mind which position. We will try to win every single game, and every game will be a final, because it's normal. April, May is when deciding the cups, the titles, and to feel like every game is a final. In football, you cannot live from the past. I said to my players, forget, you are not in Italy anymore. Forget, now we are here. We need to compete at maximal level, and you need to show again the team that you are every single game. Because football is like this. Football has a very short memory, and every game you have to show that you are a great team. Thank you very much. Good luck. Aljoša, pravijo, da ko gre, ampak v nogometu in življenju je tako, da pač srečo tudi moraš izvati. Z vaše strani vemo, kaj vse se je dogajalo v tej sezoni. Zdaj pa obdobje, ko res gre, obdobje, ko se zadetki zbirajo na naslovu in pa predvsem nove 3 točke. Kakšna tekma je za vami? Ja, sigurno ena težka tekma po evropskem spektaklu, ampak nekako šli smo res dobro tekmo, nekako nismo zadeli in na koncu naša klasika, neka kontragol in treba se vračati v tekmo, ampak smo spet pokazali en karakter in se smo res veseli teh treh pek. Vsi vemo, kaj zdaj prihaja. Tekme sezone v Evropi so nekako mimo, zdaj pa tekma sezona doma, obračun z Olimpijo. Tekma, ki se jo tudi kot nogometaš verjetno veselite. Kakšen bo celjski načrt, pa da na koncu tekmo dobite? Ja, sigurno vsi, ko me čakamo to tekmo, nekako imamo z Olimpije še neporavnane račune iz prvenstva, tako da v četrtek, če bomo bili pravi in igrali našo igro, ni straha za pozitivne rezultate.
Najlepša hvala, Srečno. Gospod Slavic, pred tekmo ste dejali, da ko ekipa dobi upanje, potem je marsikaj lažje. Danes ste to upanje dobili, kaj bi bilo, če bi bilo in bi zdržali še 15 minut drugega polčasa, nikoli ne bomo vedeli, kaj se je potem zgodilo, predvsem v tem drugem polčasu. Ja, normalno. Saj pravim, nekaj smo imeli na svoji strani. Pri 1-0, če želiš seveda dobiti pozitiven rezultat s Celjem, mislim, da smo imeli situacije tam za 2-0, neke pol priložnosti, oziroma lepe situacije za proti napad. Tisto je bilo ključno tam. Tisto bi nam dalo neko dodatno, po mojem, energijo in tudi bi lahko potem mogoče malo drugače ukrepali se klopi. To se ni zgodilo, zdaj pa na dolgi rok, jaz mislim, da se je videla razlika Celje kakoli z posestjo, z to dominanco. Ni lahko zdržati. Prehitro smo dobili ta gol v drugem polčasu in potem plani, ki si mogoče v polčasu planiral, se porušijo in na koncu zaslužena zmaga Celja. Zdaj vsakemu nasprotniku Celja je težko, omenili ste že malce, ampak vendarle, kaj se sploh še da več narediti proti ekipi, ki je na nek način tako dominantna, kvalitetna, po drugi strani pa danes, potem, ko je bilo treba tudi učinkovita, takšno Celje je verjetno res težko premagati. Res je težko premagati, ampak mislim, da danes niso bili pravi. Kakoli, tudi ta, se pravi, njihova pot, vreme je vse to vplivalo, ker mislim, da če bi bili malo bolj agresivni, še bolj pogumni v nekih trenutkih, da bi se več upali, predvsem te v tranziciji naprej, bi se dalo marsikaj narediti, ampak na koncu nismo izkoristili. Oni so in zgodba končana. Najlepša hvala in srečno.